Erizoba twachera omaka go mukikuru Fortunate Nyamwiza nyina wa aruzi ya Stalemwa obinji babiri nibamanya Rasita King Talman kandi owagwire omugera gwa Rwizi nabatahibe bashatu ahizo bari rukubanza esabiti ehwire. Ogu twashanga amisha gahangirire mbo yaheza kohereza abantu abarukusibana betorora omugera gwa Rwizi barukuronda omubero go mutabani. Umuntu yafini kubana tumubona tukamazika ni ukate ukaza umuntu ukatebekana ukamanya ngo umuntu agizirata afiri sayibona nibajyangu ureba twagureba hariya twirukanga twikaho dusanga garu. Omukikuru nagamba ngo abapolisi ba marine abarugire Kampala okuronda emibiri y'abantu abagwira mu Rwizi nawe temu ya mbere kubona omubero go mutabani. Nangwa tubaramurebera kabaterebuka kabasiga bakamangu yabasiga ati aba gavumenti kubahereze kwihambariya tinda barebere no kubareba umuhanda gw'abatwiri tinda kumanyire bacyo bagenda niwe tinyene kinaganirwemo nisaheji tinyene kinaganirwemo ninkitebya nk'ikitebya kuba tikindi kinahwereye abanda biyagurire munabo mizi buri umwe nakimangu akagomeza kuba no bwato bona bukahwa konka abanda biyagurire munabo mizi bakabasa kurebuka ito witu yabura kurebuka. So na hati to tukatamusente twagezaho kutamusente ngo abantu bamuronde ezitu tukomera itukoma maite negisha tukagirebaga ariko gamba nitwe yayoreka kwa ijwiro busasi bw'engambo z'abantu abaru kugira ngo mutabani ariho ahurire amizi tigara mwisere ambo nazo zatubere ngambo abo kuba nizo bari ngonkeri yabiri ababende betereza ngo umuntu yafa n'ababiri bamwini konka basigara noza kuruhura ingambo ngori atakubasa kwitwa mizi ngo amizi ngori akaruga mu yagenda konka kandi kutukubona tusaba n'abasabibu tugira ngo akakwatwibare ndiyo mukwatira umizi. Rasita King Talman owo mubiro gwo gukiburize amaisho nomwe ombabire nibavuga eriyato barkwambusya abantu omugera gwa Rwizi bwa nyuma y'entindo aha mugero gukucweka bitu nebyo nabirabebere bityo abantu tubakirebere nkakikuru hati aha mugera gwa Rwizi hine abatireho bwato obundi bushatu obwo kwambusya abantu. So wedu mugisha nomwe ombaru kuvuga obwato obwo kwambusya abantu abaramu abashaho birwaro rya Mbarara rifaro abeje bambara university hamwe nabandi. Amazi bwigaze ndituteka obwato bwafolo kwa bubera waho bubera bwa bya nyanja. Obwato obu burizo bana bwambusya abantu bari kwikigana obwo buryomwe ari kushashura sente eziri hagati ya 5 na 12 bitabaturana bagira ngo embereji eberarikerize. Urutindo kuyarwagwamo obwato buno bureba buri riske uzana amizi kando bwire nganga shuma kando bwato bwine kutera buti so mwe gagarminye ngabasa kubutera tugwemo nkakanso tuyambeho because kirengero umuntu waburizo kirengero muzire kirengero umutezi wakaruru wambara kirya harmeya witu wambara nanguna na kanso yi so bakansarazi ba meyazi bambarana nabandi mu making sure mwaterereza abana bishomero at least because twaza kuzombara rwo kumurika. Robert Kachebezi meya wa Mbarara City yarabura abarukoresa obwato. Artindo urwakatonga abantu nibetorora sembabure hinabakwe bariyo bagira ngo kaba crossing birukanje bazemasaka kunkana ari integateka ngo tukuratera amateka tureke gukora kwata amagara gitu kugakwatishaga kandi nimwe barukoresa ubwato babutireho mu butire wirigare you should stop. Entindina aha mugera gwa Rwizo nazikatwarwa mizi embera egemeseriza abantu okhayo amagara gabo obwo barukwambukira omubwato obutine za license. Gashakwa Elias Rutugusa.